billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inna nalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adzabun adim. Sadaqallahul adzim. Siapa namanya? Nafida Khalisa. Ayah siapa?
Pendi Saputra. Nama mama siapa? Nursida. Ya, Kak Ica umurnya berapa tahun? Berapa tahun umur Kak Ica? Coba tanya mama, berapa tahun? 5 tahun 10 bulan. Tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Kak Ica kampungnya di mana? Sakrung Rube. Kak Ica kelas berapa? 4. Siapa ibu Kak Ica? Ibu David Ibadia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi